Mizoram UPC media lau thlir tu zong zong te in zavain lalpa Isu Krista mingin sibai kabu katseu Mizoram UPC General Assembly voi som thumna kan lo thengle don ta a koran mi puite ta na hriat tur poimo chi hrang hrang media kal thangin ron puan chua katuma uluk takin kan ngai thadonia pakhana chuan kan assembly nei tura hian member atam theyang per local turin kan in so mani abik takin aizol khopui chung bial rang rang te phei chu zirtop zana tangin atam theyang ber assembly centera in khom pui mang turin kan som chewani zer assembly kan hluta kal kan tam theinan ti in tun tum general assembly hi zirtop zana tanga inrin ni zan thleng hian media live in kan pe chuak don lo Sunday hun pum chau hi live in pek chua kan tumani apathumna chuan Sunday bika khopui chung aizol khopui chung abiak in zong zong te khar ni se tin kan in Ngenna atam theyang ber assembly mang turin kan in so mani he assembly sang ni som ni pali pual hian committee peng khrang khrang kan nei dan tur lo ngai thla chun zomila pakhanna chuan nomination committee ni thla som pani sang ni som ni pali tho tan zan dar ule chan vea ko ran office conference hall nei tum ani nomination committee member te kan lo in khiat theinan puipa tele district tina superintendent le district chairman te kan ni hei hi district superintendent le chairman ten officiala somna min lo ngai sakngal turin kanin ngen bok ani apanina chuan pastoral board ni thum thla som pani sang ni som ni pali thole ni jing lamdar som le chan vea koran office conference room conference hall nei tumani a hemiatan hian kouna lekha kan sem chuak to a mulo pal kan omani point tun tuma media kal thanga kan in somna hi official kan in Hriattirna le kan in somna min ngai sak turin kan in ngen ani pathumna boundary commission ni thum thla som pani sang ni som ni pali thole nia pastoral board omanga zanlama darule chanvea koran office conference hall boundary commission committee hi nei tumania member ten hei officiala kan in somna ngai turani chu boundary commissiona member te chu puipa te planning and financial board chairman baka khoichet tur district chairman le superintendent khoichet tur bial chairman le secretary chubaka chuan executive committee in arwat mi Palaite kan nia kan lo hriat lo ka town boundary commissiona hian thil dang baka zemabok bial le bil khothlir bial then Chungchang te ngai tua ani dona zemabok bial chairman le secretary bil khothlir bial chairman le secretary baka zemabok bial omna district chairman le superintendent baka bil khothlir bial omna district chairman le superintendent te he boundary commission hian committee member kan ni don ti nani chu kan lo hriat lo ka tan le hei official kan in Hriattirna ngai ngal turani le kha aran pain kan siam to lo mai thei chuwang chuan tuna kan in som na hi official anga min pom sak turin kan in nge na ni palina chuan executive committee nili le ninga December sang ni le som ni pali zingdar soma
câu ran office conference hall nei turania hemi pual hian somna câu na hi lekha kan sem chuak to a mulo pal kan om theya mulo pal kan om point tun chuma media kal thlanga kan in hriattirna hi official kan in somna min ngai sak turin kan ngen chewani pangana puipa committee nili thlasom pani sang ni somni pali chun lama executive committee kan neanga zandar le chan vea kauran office committee room puipa meeting hi nei tumania puipa te ti hian official in kan in hriattir ngal ni se atha ange parukna pastoral board ninga thlasom pani sang ni somni pali executive committee ni na zo zandar rugle achan vea kauran office conference hall pastoral board hi nei le tumani heta hian pastor transfer and posting te kan khoi tura kan in ngai pasari na assembly rorel ni rugle ni sari thlasom pani sang ni somni pali zirtop ni le inrin ni zingdar som le chanve atan turin assembly center rorel in khom nei turani rorel palaiten bets belvek turani ti hriaila tha ange bets kan thon chuato a digloemo ti sualpal siam that le ngai ang chi kha a om nual theya khang kha helama kan lo siam tha a chung te chu in thon le na hu na om to lo wangin rorel palaiten dar som le san ve ma in tran apila helaya assembly center reception counter lama kan bets tur hi ngai ven mai ni sela atha ange tin rorel palaite hiat le tur chu assembly rorel income zirtop ni le inrin nia kan nei dona rorel income zo ma chuan tu ma TADA pek chua kan ni don lowani ti kha lo thelok bokila atha ange rorel income te kan zo huna TADA kan ngai vendonia khang te kha assembly voi som thumna kai noi kauran mi puitele rorel palai ten member kan ni na zone thewa kan hriat tur poimo kan han puan thei ate chuani lalpa le ko ran ho te zara assembly voi som thumna lo thling tak kan man thei nan media kal thlanga kan thule langai thatu zong ten mani om huna theu ti tak zetin in khom pui assembly lo thling tak kan nei thei nan trong trai na in hlan thinang u kalome